naye if wena naye veniyenza ro veniyenza ro nini besenzani nini eplastikini ngesontonga isafani condom benisebenzisa besingayisebenzisa ngithi umuntu wami ngimjwayele for 3 years yabo ngingutoloveli for 3 years seyena wafamba futhi uyanchita nabo Vanessa o understand sivula ku wantolovela so sathi ayihamba nasikango so how do you conclude it? How do you conclude this thing? Hayi mina iseni right anangulavi swelini is fine anangulavi kuphelile ungasakhulumi swelini is over continue naba Vanessa bothuka ani mina ani nithukangi continue naba Vanessa ayisekho sizoyikhuluma lokho nifika nteka swami nifamba usala ka wena phela manje sobheka umhlaba wonke manje ukuthi manje ngilahla phambi uwe wenzile ngithi aniwe ongayenhla aniwe iwongayenhla musi sobowa sekuba so sewusuke nabantu baka TV bakwenza abantu baka TV mina esifi mina ngimthathile ngamfaka ku Vanessa bengekho mina I was not there wena hlala no Vanessa hlala neyelo bone yakho mina ngi right sama na tiyelo bone ani mini dark bone ni right intaba so hayi siherini ungazi uvulavula sihelini is fine loko nifika sweswi niteka patlami ni famba usala neka wo landa va Vanessa wo vothuka hayi ningeswikoti swivula ku utolovelini utsho ukuthi ujwayele utoloveli isithanga utoloveli buti wa mine akusekho into engizoyikhuluma ka rani ngatashikhuluma mdrope lo okay sakudropa bidwa mino my sister ufila kanjani mina yeah before wahamba hayi mina ntitwi kahle shem ani titwi kahle shem ani ngasihleketelelangi kwangendla so leswi angaswenza bengingacabanga ukuthi akayenza kanje ngiyabona for 3 years yonke yazo loyal wena vela mina ngiloyal awunama game friends with benefits na awuna male bestie hayi yaba mina phela yena matsonga yena yendi sweswo yena ithembeki ngoko nonke ikwenu sonke serious